Turi guku mwena wa Meru na Meru ni kwega turi ukiariririo horo wa itunda riri ritagwo dragon fruit na mundu uri na ritwa ria Gikuyu ni njui unyandikire hau nigetha menye itunda riri uria ritagwo tona ni ngwenda gukorwo ngimenya ta riu ungirora thiini wa matunda maria ndugamite riri riciarite itunda rimwe meri matatu mana matano matandatu mugwanja hamwe hihi ndeto eno irathianga atia turi guku na mundu gwitwo Kinoti na Kinoti Kinoti wacha nikwambie bwana. Watu wa Meru wanasema tukuze miraa na muguka. Kumbe kuna kitu kingine gold ambayo inaweza kuzwa huko. Ulimwengu kuna mambo mengi unaweza fanya. Yes. Jaribu tu. Ni kujaribu tu na unatokea. Jaribu tu. Hai. Na hebu nikuulize. Kuna vile inaweza abort ifike this level ukute matunda tu imejikata imeanguka or something. Kama imefika hii level imepita post abortion. Okay. Abortion lazima kakue ni kale kadogo ambako akaja kuwa pollinated. Girora uri utigithukanu wa kuma mumera umwe nginya mumera uri ungi nita ukoretwo uri undu umwe na nginya gacira kaya turagera nita kaiganaine ta tutaririe utigithukanu wagirwo gukorwo hana atia. Kuna njia mingi ambazo unaweza panda dragon fruit. Hii ni moja yazo. Hii njia ya kupanda hivi inaitwa letter T Yes. T frame. Yes. Or A frame. T tondu riri ni urona ino ni letter T. Yes, hiyo ni T. A vertical structure and a horizontal structure. Going in one direction. Ithiete mwena umwe. Spacing ni kindu ta 2.5 meters by 3 meters. Over time ni ku widen mwena uyu na mwena uria, mwena uyu na mwena uyu. So ni urenda andwa guhitukira. Nikyo this is 3 could be 3 meters na haha 2 meters. Na kindu kingi kia dragon fruit ihandagwa na orientation ya riua tondu ni endete riua. But ndukamihande ati riua nginya kue ni riua kuingia. No, nikyo urona kwina tumiti but yendaga full sun. Ndukamihande ukikira miti. Ti muno kwina miti ndoiga ndukahande ta orientation north south. Yes. Ni hande east west. East west. Kenda riua reima ni rona riua nginya ririthie. Wahanda ri mweri wa 10, 11, 12, 1 year or there about ni kuruta kanyamu kanini goko kemigwa kanyamu tagaka ni urona haha ni kuruta. Yes. In fact this is a fruit bird for me. Okay. Gakuma tagaka uguo after mwaka umwe uguo ri mwaka umwe ya karibu na nuthu ni mwaka umwe na meri 3 ni kuruta a bird yajiriragia kimuigwa haha. Okay. Like this. Yes. When you see this tara thiko 13 days. 13 days. 13 days igukorwo ehana uguo. Wow. Kuma haha nginya haha this is 13 days. Yarikia 13 days. 14th night. Ikohinguka. Ihinguke the flower. Yes. Na ihinge the following morning. Remember, ririkana dragon fruit ihinguraga only at night. And only once one night. So, igikorwo ndiri na night pollinators. Yes. No wathira. But tukamake in our part of the world twinao maingi. Bats, what is a bat in nyoni? Bat or mahuhu, ruhuhu. Yeah, that one. Ruhuhu, yes. Yes. Moth nyamu ira yakanaga utuku. Imwe. Ndamiona. And ona njukiri no ciruka no utuku, and bees don't travel at night. Yes. Tondu ikoragwa na a very strong scent. Yes. Ti ya mundu, scent ya mundu ni ya nyamu ta njuki ni guka and ni mukuona. So ya hingari the following day by 7, not even 7, by 6:45. Yes. Ni hingire. Ni uguo. Yarikia ri yora iga 14. To 14th day. 14th day. Tara thiko 38. Mweri na thiko 6 kana mweri 8. Yes. Kana wenda ithabu ni atiriri.
wona gaka 52 days 52 days nä kå nä anjä kå ruta itunda nä itunda ta tå tarä rie flower abortion ä rehagwo nä kä flower abortion yåkaga atä rä rä nyamå ä no ä gä korwo na matunda maingä rä nä kå ritå ä rwa and the natural way of selection is abortion so nä kå ruta ä rä yenyewe itunda rä u ta rä u gä kä kä må tä ta gä kä kä mwe kana gä gä thutha wakwa gä gå korwo kä rutä te matunda maigana harä mwaka utaraga atiriri mwaka omwe inaia yes. Because if rutaga na kindu gitagwo flashes ni urona ino ni a flash yes. Ino ni a flash ino ni guka another flash yes. FLUSH mwaka omwe ri kimuti ta giki gikuhe about 20 kilos. Those are 40 fruits yes. Of an average of 500 grams thä-inä wa itunda rä mwe thä-inä wa posti umwe posti ĩmwe ĩgakorwo ĩgĩkũnengera matunda 40 ma gramu 500 arĩ nyamũ ciĩtagwo fruit fly. Fruit fly nĩ ciendete mĩmera na matunda ta maya just like mangoes so tũhũthagĩra kĩndũ gĩtagwo pheromone traps na kĩngĩ nũgũ nĩ ciendete nyamũ ĩno no cikũrĩa so nĩ ũkũmenya how to deal with nũgũ. Nyoni no cirĩe but nyoni there is a very easy way kũndirwo nacio nĩkĩo ũrona kwĩna purpose and they are not here there mahe irio ciao matikũrĩ irio ciaku. Hihi mũmera ũyũ no ũkũrie na maĩ mau ma drip kana mau ma kũgĩ sprinkle ta ũrĩa ndona harĩa mũkĩhũra maĩ? No wĩkĩre overhead sprinkler, no wĩkĩre drip line, no wĩite na bucket and no matiganirie. Yes, of course. Utigire Ngai? No matiganirie. Maurĩrwo? When the rain come. Yes. Ũragũgũthiĩ nĩ atĩrĩrĩ. Wa matiganirie rĩ onamo magũgũtiganirie.